Longati-ke namuhla bekade awukholwa ukuthi inyuvesi yakangwane indzawo lapho khona-ke emaphoyisa embube asebentela khona noma-ke indzawo lapho khona ahlala khona. Kulandzela ukuthi namhlanje kukadze kumnyama kusekhwishi kugcwele wona-ke emaphoyisa embube. Kulandzela ukuthi-ke bafundzi abekho-ke esikolweni kuyawufundza. Kulandzela ukuthi bafundisi babo noma bona-ke bo-lecturer babeke wona-ke mathulusi phasi bathi-ke angeke baye kuyawufundzisa ngekuthi labo lecturer-ke abavumelani nemcashi wabo bezokudalela ukuthi labafundzi-ke bangakhoni funza sikhathi-ke lesingetulu kwemaviki-ke lamathathu. Lokhu yinto kulethusa labafundzi kakhulu ukuthi ingabe imfundo yabo-ke itawubhekaphi. Namhla-ke labafundzi bakhonele ukuthi bayawumikisa yona-ke i-petition kubo-ke baphathi-ke balesikolwa. It's a petition to resume all academic activities. We, as the students of uneswa, have decided to visit the university to get answers for the petitions that were submitted previously by students to address their problems. But it's been 2 weeks, no response has been communicated. We therefore give the university 48 hours to respond on a date on which when are we resuming our academic activities. We would like to warn the university as students that we will not allow their affairs with its employees to affect us as students. Amen. We hope for a positive response to our request. God bless uneswa. Ngiyayemukela i-petition yenu, ngiyayibona is addressed to the office la vice chancellor. Kuyinqubo ke vele ngiyabona sengina 30 years ngila lokuya ku vice chancellor ngoba le office lengireporta kulo itawuvele ifike njengoba injalo. Nalena lenye lena iletha kule viki leliphelile yefika kuye vice chancellor impendulo ke kungefiki kwato. Ngiyathemba ukuthi kuyisaya ngetingoni ukuthi lokunye kufuna kuye etingonini leta ngoba letinto letimntathu nje lenathi letha tifuna i-management, tifuna ne-university senate, nayo nale itawuphinze ingene lapho kuleti te-university senate. Labafundzi-ke banikete bona-ke baphathi-ke besikole sikhathi-ke lesingaba ngemahora-ke lengamashumi-ke lamane nesiphohlongo kuthi-ke baphenduleke ukuthi babuyela nini khona-ke esikolweni. Endzabeni ngigeri Khalosi noHlahlathwala sikumathapha.